Baru hudul limur pe. Saya uling na mga lusi. Pato may pasay mon. Ato tersikap pemulak. Nga male ya, sa termangalop pa ho. Saya pasobu-sobu ko na itu male. Dulu paro main na swase ho. Hujan nih. Tahe. Bapak nih sih dapoton. Ang marnaro nang kumanar hotes ngalo jahi ani ba. Tahe otak nian nama saya nama tokin nai samula kau. Ngalo jahi kurasa ngamusian. Tapi bapak nih siya muba na lilang mana muba. Kulang iba terus tukol lakon. Tahe. Oma mulu terhasut terus kata ni pikir anak buruk. Saya didokko kata-kata manis sampai dum jari sono man nih. Ya lay dokon. Kau tidak akan kubawa ke ladang cintaku nak. Hali tei de mai sunarin nih. Kuna tu pola de terus si belau. Tahe. Mara di meja tokin asal pasain non. Hujan ijo. Ano itu dia na ngomong si dapoti. Tidak kok magis-gis iso karejo iso berangkat mulai sampai gelilang tarida. Na margamu si runai. Akhirnya turut tong hudul-hudul lo nih. Ya lah masa mulai sampai berangkat so holing na hudul-hudul. Bahar guna na iso ni holing na tirgo. Ini no to. Oh mana dapat? Ano marway do ho. Tidak kok karejo iso holing na tirgo holing na hudul hoy si. Bahasa itu ikopol ako bolo holing na hudul-hudul holo. Apala baru hudul lo piawi nang pola marokron ni nang songo ni. Na pala lo jaya do rasa tokin na manggis na mau si soti ko na sa mula inong. Terus songo ni do hata ni nang tao hape baru di na inong daw hudul hape dapat apala ipehiya daw inong hudul ison. Pola mo tersongo ni hata ni nong tiba. Kurang iba do mesti manggis gison. Ona do hata na ni nong rotuson. Iba terus mangahon mapeyason. Mulso iba mapes nga to, nga tibura bao nun. Baru hudul limur pe. Saya uling na mga lusi. Pato may pasay mon. Ato tersikap pemulak. Nga male ya, sa termangalop pa ho. Saya pasobu-sobu ko na itu male. Dulu paro main na swase ho. Olay nong mula na mau. Iman ni. Lang nasala lo terus di keluarga ni among ni si dapoton. Hudul sa tokin. Ngetribadai. Modom sa tokin ngedok hono na modom. Tahe. Pasay mo si soti ko Diyos termula kaos termaharapan na. Kung ano kataon ninong.